te repala ta prilada malo. A evo, lan sad zadjela više i Bogu i narodu. Ma ajde, gotovo ti je to za 2 dana uvrh glave. Nego evo doma sam ti ovukat savjeta. Nego je se li čula da mi je onaj susjed Mate pošenija skroz. Ošao čovjek na kosinu. Maca i si ona iz ribarnice. Ma ne ta, ja u kupe ona u špade. Ona iz moje live strane. A ona uvijek ima pun kajić cipola, ima vršve kraj moji. Taj, bija čovjek smotan kisajla. Uvijek je imao nekih plivalica, migavica od 3 metra. Uvijek bi mi donosija i mušula i gambora. A je, on je prajatara tute s mojim didom. Bija škrtko braću nešto je reći, pa i tebi nešto donio. A pitaj gospe. Ajde, dodaj mi taj banak da krenemo prije trenutka, ne.